Yes, ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bigenda neza cyane nizera ko kandi weekend yawe ikomeje kugenda imera neza ndaje ngo twongeye tugaruke kuri equipe ya APRFC twongeye tuyiganireho nongere mbagezo amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa muri equipe ya APRFC by'umwihariko ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 10:09 gutyo yakinaga umukino wa Gishuti n'Intare kabisa no mukino warangiye ikipe ya APRFC itsinze ibitego bitatu ku busa no mukino turi buze gufata umwanya munini tukawuganiraho gato tukaza kuganira kuri performance ya bamwe mu bakinyi haba bashya ndetse n'abari bahasanzwe ndetse turaza kwinjira tuganire no ku yandi makuru agiye atandukanye haba ku mukinyi Mamadou Zone taragira i Kigali mu Rwanda ese we azaza ryari biteganyijwe gute byose uraza kubyumvira hamwe muri iki kigano nizera ko turi buze kubana neza 5 kuri 5 nizera ko kandi wamaze kuba wakora subscribe niba ari ubwa mbere tugiye kubana gikorera nona kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5 wibuke no kuba wakanda kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu bambere ibiganiro byacu bigeraho neza muri rusange munyemerere duhere ku mukino wabaye ku munsi w'ejo wari umukino wa Gishuti wahuzaga ikipe ya APRFC ndetse n'Intare wari umukino wo kuba wa mbere ikipe ya APRFC yari ikinye wa Gishuti mu buryo bwo kuba bagarura fitness ndetse no mu buryo bwo kuba umutoza Taleb yagerageza kuba yagenda areba bamwe mu bakinyi baguze ndetse no mu bakinyi bazamuye bavuye mu Ntare kugira ngo arebe urwego bahagazeho kugira ngo azabifashishe mu mwaka w'imikino ndetse binamuhe ishusho yo kuba yatangira kwitegura arimo arashaka uburyo yazitwara neza mu mikino ya Cecafa Kagame Cup izatangira ku itariki 24. Nikipe ya APRFC ndetse n'umutoza Taleb bakoze impinduka mu mikino ku mukino bakinnye ejo kwera ko igice cya mbere cyakinywe n'ikipe ya kabiri igice cya mbere umutoza Taleb agerageza gukora impinduka ikipe yose arayicaza azanamo ikipe ya mbere wakwibaza ngo mu ikipe ya mbere cyangwa se mu gice cya mbere mu ikipe ya kabiri yari yavanje mu bandi mwikipe yakinye igice cya mbere ariyo kipe ya kabiri mwizamu hari harimo umusore ukiri muto bazamuye bakuye mu Ntare n'umwana wagerageje no gukina igice cya kabiri cya saison yashize muramwibukana umukino ukiri muto cyane bamwita Christian niwe wari mwizamu imbere yiwe hari mu mutima w'ubwugarizi hari Abdul ndetse n'uyu musore Alexi uruhande rumwe rwari ruguco umburenga fitina ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri kabiri uruhande rumwe ruguco ubugingo Hakimu imbere yabo hari umusore bita Rubuguza ahagararanye n'abagenzi be barimo n'umusore Pacifique bakuye muri polisi imbere yabo hariho umusore bita hariho ba Denis Omedi Hakim Kwanuka ndetse bari kwatakisha umusore bita Wiyaremye Fidari n'umukino watangiye gutyo gusa bagerageza kugenda bakina neza kubera ko ku munota wa gatatu gusa witwa Wiyaremye Fidari yake passe nziza ahita atsinda igitego cya mbere ku munota wa gatatu ndetse biza kurangira n'igice cya mbere ariko nguko bimeze Fidari watangiye yegaragariza umutozo nk'umwe mu bakinyi n'ubundi bavuye muri equipe ya Kiyovu wari umwe mu bakinyi bari baritwaye neza muri saison yashize munabyuka ko yari yatsinze ibitego 11 akaba ari we munyarwanda wa kabiri wari watsinze ibitego byinshi nyuma yambonye umwami Taiba igice cya mbere kikirangira kuko cyarangiye ari n'ubusa ari igitego kimwe ku busa bw'Intare kipe ya APRFC yahise ikora impinduka kuva mu izamu kugera kuri attack bahita bakora renfort mu izamu hazamo umuzamu mushya Hernane Silwane navuga nawe wagize match nziza ndaza kubigarukaho kuri kabiri hajyaho Kagege kuri gatatu hajyaho Ishimwe Christian mu mutima w'ubwugarizi yari harimo Yunus ndetse n'umusore witwa Ronald Sekiganda kuri gatandatu hariho Deuda Yusuf imbere yiwe hari Mamadou Traoré ku 10 hari Memeri Dawo uruhande rumwe ruri guco Amani Michel urundi ruco Shejibri Watara bakatakisha William Togwi nabo 11 ntekeza ko ari nabo 11 bo kuri equipe ya mbere ariko tuhita tubaganiraho reka manze babwira uburyo igice cya mbere igice cya kabiri cyarangiye mu minota 55 Shejibri Watara yaje gutsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya APRFC ndetse no ku munota wa 88 gutyo uwitwa Amani Michel mbere yuko umukino urangira aza guterekamo igitego cyiza ku mupira yarahawe na Shejibri Watara biza kurangira ari ibitego bitatu ku busa ku mpinduka zari zabayeho ugiye kureba ni nk'ari equipe muri equipe ya kabiri ubona ko ari no equipe isa nk'ari equipe ya mbere yagiye mu gice cya kabiri kubera ko ugiye kureba mu izamu harimo umuzamu Hernane Silwane wagize performance nziza abagerageje kureba amashusho ari ku rukuta rwa APRFC mwabonye hari save yakoze bigaragaza ko n'umwe mu bazamu ashobora kuzigaragaza neza muri saison ndetse bakaba bafasha cyane equipe ya APRFC
muri central defense cyangwa se mu badefenseri bari bakoze impinduka havamo Abdul ndetse na Alexis njiramo uwitwa Yunusu ndetse na Ronald Sekiganda. Umutoza Taleb yari yafashe impinduka aravuga ati Ronald Sekiganda mu gihe umukinyi uzakinana na uzakinana na Yunus ataraza Mamadou Zone, afata Ronald Sekiganda amukura kuri gatandatu amujyana muri defense ndetse bagerageza gukina neza, ubona ko n'undi mukinyi uvuye kuri gatandatu ukumugarura inyuma ngo akine muri defense. None kuri equipe nk'Intare ntabwo biba bikanganye cyane, ndetse bagerageza no gukina neza. Nagerageje kureba mbona ko ari abakinyi bagerageje gukina neza ndetse n'abantu bariyo nabo babiguhamiriza. Kuza kuri gatandatu n'undi ugiye kureba mu mpande mu ba fullback haba kuri kabiri ndetse no kuri gatatu abakinyi n'undi basanzwe bakina ni nabo bakinyi bazajya babanzamo haba Kagege ndetse na Ishimwe Christian, nabo bagaragaje urwego ruri hejuru. Ariko waza kuri gatandatu n'undi twabonye Dauda Yusuf mu mikino imwe n'imwe mu gihe Ronald Sekiganda atabaga hari, umwe mu bakinyi bagerageje gukina gatandatu, ndetse imbere yiwe ku munani hariho Mamadou Traoré wagerageje gukina umunani neza, hakiyongeraho Meme Love Dawo n'umwe mu bakinyi bagize match nziza, ndetse n'umwe mu bakinyi ugiye kurana no mu myitozo iri guturuka ishorongi bite n'uburyo yasoje championnat atangiye kugenda agaruka. Murabizi neza ko saison yashize itamubereye nziza nyuma yo kugaruka nyuma yo kugurwa arisha Nyarazi, ndetse ntekereza ko hari n'abantu batatinyaga kukubwira ko azaba Mel Joel, ariko akaza kugira ibibazo by'imvune byatumye asubira inyuma cyane, ndetse agatangira gutakaza umwanya muri equipe ya APRFC. Ariko ndakubwira ngo Dawo wagarutse muri uyu mwaka w'imikino ni Dawo uri muraryana cyane. Niwe wari uri kuri nimero 10, uruhande rumwe rugusho Amani Michel wanatsinze igitego, numwe mu bakinyi mugomba kuzitega, numwe mu bakinyi mugomba kuzareba muri equipe ya APRFC, numwe mu bakinyi mugomba kuzahanga amaso kubera ko uyu mukinyi bigaragaza ko urwego avuyeho naho aje muri APR, numwe mu bakinyi bitezwe ko agomba kuzatanga ibisubizo, ndetse akiyongeraho Sheikh Jibril ndetse na William Togwimel. Abo ngabo musanzwe muamenyere by'umwaka kuri Sheikh Jibril Watara ntabwo ajya yiburira, nawe yatsinze igitego ku munsi w'ejo. Ariko icyo nababwira cyo cyangwa se message ari nuko abakinyi ba APRFC cyangwa se abakinyi ikipe ya APRFC yaguze n'abakinyi bari basanzwe bakina, kandi ubona ko urwego bakinagaho ari ku rwego rw'ejo. Haba kuri Mamadou Traoré wagaragaje ko n'ubundi muri mediane numwe makinyi bashobora kuba batanga umutuzo, numwe makinyi bashobora kuba bazi kwambukana umupira, gutanga y'amapasi agana kuri ba nimero 7 ba nimero 11 akaba yababyazamo umusaruro, ndetse no kuba yafasha nimero 10 kuba yatanga ya mipira myiza, cyangwa se mukwa yafasha nimero 10 mu buryo bwo kwipositiona, akaba yamuhereza umupira none nawe akaba yatanga assist ishobora kuba yatera danger kuri opponent. N'abakinyi beza by'umwihariko abo mbabwiye no kuva ku munuzamu Hernani Surwane bigaragaje ku munsi w'ejo, kaza kuri Mamadou Traoré ndetse na Amani Michel. Abo bakinyi rwose mugomba kuzabareba, ubwo no gutegereza. Gusa andi makuru aturuka ishorongi aravuga ko umusore witwa Mamadou Zone uyu mudefenseri bivuga ko ikipe ya APRFC yamaye ikiruhuko, ariko nanone kizarangira ku itariki 15 z'uku kwezi. Ubwo birumvikana ni hagati yo kwa gatatu no kwa kane agomba kuzaba yarageze i Kigali mu Rwanda, nawe agatangira imyitozo igomba gutangira. Noneho binavuga yuko ikipe ya APRFC muri iyo myitozo agomba kuzaza, kwa ko ikipe ya APRFC biranavuga yuko igomba gukina imikino igera kuri 2 cyangwa 3 ya gishuti namwe mu makipe yaje muri Cecafa, ariko batazaba bari mu itsinda rimwe, bakaba bareba uburyo bakina na APRFC. Hajya navuga n'ikipe yakinye ku munsi w'ejo n'ikipe ya Rayon Sport Jamus yuko nabo bakina umukino wa gishuti, ndetse byose birimo biratekerezwa. Ubwo igisigaye no kuba babishyira mu bikorwa. Ubwo n'undi nandi makuru yose abagenda agaruka hari ishorongi tuzagenda tuyabagezaho neza 5/5. Reka nkubwira ati na makuru ikipe ya APRFC irimo irashaka uburyo yakina imikino ya gishuti mbere yuko itangira kuri Cecafa. Murabyibuka ko izatangira ikina n'ikipe ya Gor Mahia ku itariki 24, akaba ari nayo izafungura Cecafa by'umwihariko. N'umukino uzaba ku isa moya muri Stade Amahoro. Nekereza ko abafana benshi ba APRFC muzaba muri yo. Reka mbashimire mbabwira ati amakuru ya APRFC niba yashaka kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5/5. Wibuke kuba wakanda kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu bambere bigana byacu bigenda bigeraho neza muri rusange. Reka nkushimire mubwira ati nawe ubutaha. Ciao ciao.